Na Balkanu se neke priče ne zapisuju, one se prećutkuju. Ne zato što nisu istinite, već zato što se veruje da ih izgovorene reči ožive. U svakom selu postoji mesto na koje se ne ide posle zalaska sunca. U svakoj planini kamen koji se ne pomera. U svakoj šumi staza koja se zaobilazi, bez objašnjenja. Stariji kažu da su ta mesta živa, da pamte, da slušaju. Ovde nisu u pitanju bunkeri, ratovi ni tajni dosijeji. Ovo su stvarne lokacije, ali ono što ih čini opasnima nije ono što se može videti, već ono što ljudi tvrde da su čuli, osetili i iz čega se nisu svi vratili isti. Mesta koja postoje i mesta koja Balkan nikada nije prestao da se boji. Kao ogromni kamenit grb na Dunavu, Petrovaradinska tvrđava nosi istoriju rvanja imperija, ali ispod njenog masivnog bedema čuči legendarna druga istorija. U nizu mračnih hodnika i katakombi dugih oko 16 km, koji su nekada služili za odbranu i skladištenje, stanovnici Novog Sada i danas navodno čuju šapat sablasnih koraka poginulih vojnika. Mnogi tvrde da su hodnici dom nemirnih duhova Austro-Ugarske vojske, a najsustrašniji trač govori o čudovišnom bubnjarskom duhu, fenomenu fantomskog bubnjara, čiji ritam odzvanja kroz tunele kada mesec nerazjašnjivo zalazi za stene. Lokalna predanja spominju i priču o izgubljenom austrijskom vojniku, koji se nikada nije vratio iz tame podzemlja, kao i skrivene riznice koje su Habsburzi zatvorili u najtamnije odaje. Čuje se i da su kroz crkvu Svetog Jurija išli tajni prolazi ispod Dunava, čime je tvrđava još više dobila aureol misterije. Čini se da tu viđenje vremena i duha života i danas duhovima podrhtava. Smeđu, gotovo nepomičnu tišinu Radan planine prekidaju stubovi od zemlje i kamena, nadprirodna kula Đavolje varoši. Ovaj neobični spomenik prirode sa više od 200 zemljanih piramida oslonjenih na krupne stenje slovi i za mesto mita i prokletstva. Tu dvama srcima dve vode izvire. Gorka, đavolja voda, pH približno 1,5 i krvavo-crvena čudnovata voda jalovine puna gvožđa. Prizor koji zbunjuje i plaši lutače. Međutim, daleko sablasniji od reka je mitski prizor okamenjenih ljudi. Lokalna legenda o okamenjenim svatovima opisuje kako su ljudi pustili đavlu da ih opije svoju đavolju vodom i zaprete bozanskom zakonu rodbinskog braka. Kada je započeto pogranično venčanje brata i sestre, snežne sile su kroz olujni vetar pretvorile mladence i svatove u hladne stubove zemlje. Jedan od njih najviše u visini, mladoženja, čime je narodu zavladao strah i poštovanje prema blizini nadnaravnoga. Čak se peve kocadi letnjim vetrom čuje. Narodna predanja kažu da u kamenu kuca duša strogog reda, pa meštani i danas privežu maramicu na stub Svetoj Petki da se molitvenim činom oslabe đavolske sile na tom mestu. Veruje se da se time simbolično ostavlja sav kukavni teret na kamen. Đavolja varoš je tako prirodni fenomen obojen mitskim predanjem. Mesto gde narod hrli u čudu i strahu, ostavljajući iza sebe ispijene lekovite vode i lomljene karniše pouka i priča. Rtanj, planina nepravilno piramidalnog vrha Šiljka, godinama je okružena teorijama i sujeverima, koji mnogi vide kao relikt drevnih civilizacija ili čak vanzemaljskih energija. Njegov skoro savršeno simetrični oblik inspiriše razgovore o tome da li je to izvor prirodnih energetskih polja. Neki čak kažu da je naučni pisac Arthur Clarke smatrao Rtanj skrivenom piramidom vanzemaljskog porekla. 2012. su prizori masa entuzijasta koji su na kraju sveta trčali kartanjskim šumama, verujući u čudesni spas, ostali u sećanju. Ljudi su očekivali čuda iz Šiljka planine. Pored tih modernih saga, Gradića priča daje i narodnu dimenziju. Priča se da je na samom vrhu, na mestu svetišta Svetog Georgija, nekada bila kapela bogate judske porodice Minh. U njoj je, kaže legenda, zakopano blago Minhove porodice, rudarskih magnata sa oboda Rtanja.
Kapelu je 1934. podigla Greta Minch, ali samo da bi posle bila misteriozno razarana, tako da mesto simbolično pokriva zalivanje neprokletog zemljišta bogatstvom koje se ne pronalazi. Danas pećine i šumski vekovi rtanja i dalje privlače tragaoce za čudesnim. Verovanje u blagotvorna polja i potencijalne tunelske prolaze i dalje šapuće legendu. Možda je vrh istinski svet odvojen od običnih zakona. Možda nosi zlatni teret meštana pod korovom hrasta. U zabačenom kraju kod Velike Kladuše, kod ruševina starog srednjevekovnog grada Todorova, stoji jedna sasvim obična školska kuća. Ipak Todorovčani ne kroče njome, nazivaju je kućom zlih duhova. Priča je takva. Kuća je podignuta na grobljanskim temeljima, o čemu pričaju najstariji, a još pre toga trupe hodža su na tom mestu provodile strašne, neviđene noći, videvši nešto što nije ljudski. U takvim danima vesti su širile. Sa zida nekadašnje crkve potopio se očaj, jer je zemlja kadri zamrznuti plač svakog namernog graditelja. Kasnije su kroz 20. vek tu izgrađene 3 nove kuće. Sve su do temelja gorele. Poslednji je vlasnik bio Husein Bašić i on je, uprkos upozorenjima, podigao kuću u posleratnoj tišini. Kad je i ona doživela ratni požar, mesto je još više upisano crnilom u sećanju. Meštani će reći, čuje se zlokobni škrgut stakala i ženski sten. U noćnim satima iz kuće dopiru jezivi krici, a na vrelom asfalt jer se gubi telefon i sat. Legenda kaže samo jedno, na mestu se nalazilo groblje. Nikome ne pada na pamet da tu provede noć, priznaće najstariji meštanin, jer strah i dalje drži čopore dresanih mačaka na vratima te napuštene kuće. Tako Todorovo ulazi na ovu listu. Tiho selo oivičeno tajnom strašne kuće, gde duhovi žale i nadgledaju svaku travku oko zidina. I svaka novina o svom malom strahu saosniva na predanju da je to pravi ulaz u tamu. U idiličnom kraju Istre, selo Kringa, čuva jedan od najstarijih zapisa o vampiru u Evropi. Tamo je 1656. godine živeo Jure Grando. Selo je čeznulo i kopalo povodljivo, sve dok, kako predanje kaže, on nije umro i sahranjen na groblju. Nije prošlo dugo, a mladić iz susednog sela video je nešto jezivo. Grando se pojavio pred kućom, pomalo crven u licu, šunjajući se. Narednih 16 godina, kako legenda prenosi, crni Jure je strahovito terorisao sela. Svaki put kada bi pokucao na vrata, ubrzo bi odnekud nestajala i namirisala nesreće i smrt u jednom domaćinstvu. Lampaši i krstovi koje su meštani uporno postavljali i čuvali nad grobom, tek su privremeno uspavljivali monstruma. Konačno, sakupili su hrabre seljane i lokalnog sveštenika, iskopali kovčeg i zatekli čudnim osmehom nalik na besmrtni san, odsad veći crn od smežuranog mesa. Ni križevi ni bodež nisu mogli probiti njegovo telo dok su pucali. Tek kad je jedan hrabar hrišćanski seljak odrubio vampirovu glavu sekirčinom, kralj strave je bio slomljen. Sada, obešen na zidu crkve, sekira i proročanstvo o njegovoj osveti podsjećaju Istru da je tamo prvi upis vampirske legende prepisan i da strah sa Balkana uzima oblike nepoznate živim bićima svaku zoru dok se srpski vampir krije među planinskim pocrnelim naseljima. Duboko u rodopskim sumrakama, nad masivnom jamom Đavolja grlo, ponizno spušta se hodnik vode. Stanovnici tog kraja veruju da je to pravo ulaz u Had. U legendi Orfej silazi kroz ovo đavolje grlo da bi spasavao ljubav, dok 3 anđeoske figure preplituče mehanske jezičke pećine. Oblik ogromnog prolaza zbog toga podsjeća na grozničavo otvorena usta đavoljskog krika, pa su ljudi pećinu takvom i nazvali. Od nje se preko nebeski visokog vodopada od 42 metra prema tami spušta rečna bujica Rasine. Nestaje u mrkloj vodi, a potom se ponovo rađa i teče dalje niz jadovno dno. Često su onaj ko kroči unutra opisao jeziv zvuk koji se širi hodnicima. Poneki tvrde da se čuje nešto poput uzdisaja i tihe opomene.
Lokalne priče nisu naivne. Meštani doslovno kažu da je ova pećina prokleta, da svako ko izda strepnju posumnja da ga nebeske sile nadgledaju dok on prolazi kroz jezik samog đavola. I danas vodi sigurno, uz pratnju vodiča, radoznave turiste, ali oni koji se usude dublje ulaze često osete nevidljive oči negde iza sebe. Arhitektonska čudovišta lavirinta i odzivi vetra u njegovim odajama podsjećaju da priroda ponekad izvozuje najbizarnije rituale, a ovaj ulaz u podzemni svet i dalje stvara jezu na usnama svakog ko se vrati u svetlost. Legenda kaže da je imenica Hoja ovde izgovorena onako kako zvuči, kao jecaj, šum u noći i preznojavanje duhova. Ova gusta borova šuma kraj Cluj-Napoke dobila je nadimak Bermudski trougao Rumunije zbog neobjašnjivih pojavljivanja i nestanaka. Kamera ovde prati senke koje često nisu samo sence. Brojna su svedočenja o menjajućim siluetama i svetlećim lopticama, senkama u ljudskom obliku i paukolikim sablasima koji prutaju između stabala. U središtu šume krije se okrugli travnjak, proplanak iz kojeg izlaze sve legende. Naučnici su zbunjeni time što tamo ništa ne raste, iako je tlo potpuno najobičnija zemlja. Mnogi meštani iz susedstva govore da čuju dečije kikotanje, šaptanje i vriske usred dana ili da vide NLO lampe kako probijaju neobjašnjive oblake. Jedno verovanje kaže da šuma uzima goste u vrtlog svojim silama. Ljudi koji unutra odu često izlaze zbunjeni i drugačiji. Dečak koji je ušao nestao je punih 5 godina, a kako se vratio nije imao ni dlaku sede, niti se sećao ničega što mu je uradila šuma. Danas, da i kameni silueti čudnog vetra tu prebiva, svedoče deformisani debli i ustalasane staze. Lokalci šapuću da je Hoja zagarantovano prokleta, da njihove bake nikada nisu dozvoljavale deci da se igraju van ivica šume. Svako koji zamrši kroz sjenu priznaje, ovde vreme stoji, nebo drugačije svetli. Na kraju naše liste dolazimo do kule na visokoj stenovitoj gredi Škodra, tvrđave Rozafa u Albaniji. Izgrađena još od Ilira preko vekova, tvrđava je ponovo i ponovo rušena i obnavljana, krijući istoriju ratova i opsada, ali najpoznatiji njen kamen leži u legendi žene Rozafe. Po toj narodnoj priči 3 brata su zidali nju. Čitav dan naprezali su zidarska pluća, ali zidovi su im svako jutro padali. Posle saveta starca odlučili su žrtvovati svoju suprugu koja prva donese hranu i nažalost to je bila Rozafa. Sa krvlju čista srca ona je zamolila braću da joj ostave ispod zidova otvor za jedno oko, ruku, nogu i grudi, da se može brinuti o sinu. Majčinski oprost tu ostaje za sav vek. Po legendi, Razofina majčinska krv još curi iz kamena. Tamo gde je zidu prislonila svoje telo, majčine biljke, mahovine i bele silike i danas još bujaju. Meštani kažu da se sa zidova tvrđave mogu strugati beličasti ostaci kamena, naslage kojima žene mešaju lekovitu prašinu za dojenje dok izgovaraju njeno ime. Veruju da je time Rozafa, koja se sama žrtvovala da bi tvrđava opstala, i danas metropola u majčinstvu. Svet prkosa ženi koja nije plakala ni kad se zidala u kamenu. Tako duh i sada gleda sa zidova u bivšu lozu i grad. Tvrđava Rozafa ostaje slavna po legendi o ženi u zidu, koja i posle mnogo vekova mati govori iz kamenih opeka i kolača majčinstvom svoje priče.